Mwiriwe tariki zirindwi z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 none reka tuvuge ngo ay'igikeri ndetse n'imihigi mu mazi byongeye kugaruka. Umunsi umwe igikeri kinini cya kindi kirabura cyo mu mazi cyabwiye imihigi, ndavuga twa tunyamaswa duto two mu mazi dufite imirizo miremire, biti kugira ngo mutambere amafunguro mbatumye iki, nimugende mu ruhande rw'ibumoso mujijishe iriya nzoka iharyamye maze yibwire ko igiye kubafata, njye nayo dufitanye inzigo, ndaza guhita nyitamira mu gihe mwebwe bahugiyeho, nanjye ndaza kwitura agahinda. Muza umujinya w'inzoka n'igikeri byaturutse ngaho, byaturutse kuba umunsi umwe igikeri cyarashatse kurya inzoka itezwe imihigi, maze inzoka iza gucika igikeri imaze kumenya uyu mugambi wa gikeri wo kuyitega imihigi. Umunsi umwe inzoka ibwira gikeri iti, ubwo nanjye rero kundi munsi uzambona, nzaguteka icyo utazi, nzaguteka inzira mu nzira utazi, kandi ningufata sinzagucira, nubwo mfite umuhogo mutoya nzakuyongobeza. None muri Kongo ko bihinduye isura, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigiye gutangazwa yuko iri kurushwa imbaraga na M23 ndetse ibice bya Murema, ibice bitandukanye cyane byerekeje muri Baraka byamaze kuvuga yuko M23 ikomeje kuzigarurira ivanamo FARDC, ndetse FARDC bayitsinda uruhenu mu buryo bwuzuye. Gusa mu buryo bwatunguye benshi cyangwa se mu buryo butunguranye cyane muri aya masaha, FARDC ne tombera jamais. FARDC ntabwo igera itsindwa, FARDC ntabwo izigera ifatwa, Baraka ntizigera ijya mu maboko ya M23 ngo bacire birarura. FARDC yakaniye ivuga yuko iraza gukoresha strategie zose z'urugamba, amayeri yose izi y'intambara iraza kuyakoresha, ariko kwibwira yuko iraza guhagarika iby'intambara byo ngo bavyibagirwe burundu ntibazigena rimwe wongera no kwirota mu nzozi, ntabwo FARDC iraza kurekura agace ka Baraka ngo kageremo 23. FARDC ngo yabakumbanije M23 muri Mirima, kagace byo bwaga ko M23 yagezemo. Ndaje nkubwire amagambo avugiwe Murema aho M23 yavuze ko yigaruye. Sibyo gusa, turagaruka kuri iyi nkuru, imidugudu itatu hafi ya Minembwe yongeye gufatwa na FARDC. None gufatwa kw'iyi midugudu byarikoroje, harimo kumvikana amakuru yo guhangana gukomeye. M23 iti nawe FARDC iti barababisi, nago Mirima agace gupfa kwisukira gutyo gusa, ni area strategique n'agace k'ingenzi cyane kuri twebwe, kugatakaza twadutakaje ikintu cy'inyamibwa, kugatakaje twadutakaje ikintu cy'ingenzi mu cire birarura, nabwo aka gace tuza kubemera gukomeza kugakoreramo, oya rwose ntibikunda. Ndakubwira neza ikiri kuvugwa kuri iki cyerekezo cya Minembwe, utuduce nyirizina tuvugwa n'utuhe, ryari twafashwe, ryari FARDC asubiyemo, ndetse M23 bivuga hiki. Muri Walikale FARDC na Wazalendo poko kocho na M23 ndavuga urusaku rw'imbunda ziremereye n'imbunda zoroheje ziri kumvikana muri ako karere, aho M23 yagiye kwigarura uduce dutandukanye, Mpeti, Mjenje ndetse n'uduce dutandukanye, ngo bagombe batwisubize. Kumbe FARDC na Wazalendo bati ngamba, none ka tubabwire, mwari muzi ko twashize imbunda hasi tugafata ibikenyeri? Oya, turacyakoze kumbarutso, our fingers on the trigger. Turacyafite imbaraga zo guhangana namwe, ubwo muje murakaza neza ngani muze mwatire icyo mwari mwiteguye guhabwa mwagiye mutabonye amasasu. Ndabigarukaho nanone uko urwo rugamba rwagenze. Uyu musenyeri wambaye akagofera k'umutuku gatoya yitwa Fridolin Ambongo aremeza yuko gukunda Kongo biri ku mitima ya Kiliziya Gatolika. Abasenyeri impamvu bambagana Tshisekedi Chilombo surwa ngo banga Kongo, ngo n'urukundo rwinshi ahubwo bakunze iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, benshi badasobanukiwe. Ngo benshi bagomba kumenya neza yuko iyi Senko itifuriza ikibi Repubulika ya Kongo kubwo kwamagana Tshisekedi Chilombo, ahubwo bifuriza ikiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubw'ivyo batifuza ko Tshisekedi Chilombo akomeza gutegeka iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo kuko nta cyiza yazagereza kuri iki gihugu cya Repubulika ya Kongo usibye akaga ndetse n'ibyago byinshi. Ari nayo mpamvu Ambongo abona neza ko Tshisekedi Chilombo akwiriye kuyamanika, akemera yuko hakwiriye kutabaho impinduka ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakabaho uburyo bukomeye cyane bwo guhuza ahubwo ibitekerezo abakongomani bose bagahabwa icyo twakita rugari kuri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Buri mukongomani wese agahabwa agaciro, kandi igihugu cyose muri Kongo
bakamenya neza yuko Tshisekedi Tshilombo mu gihe yaba ateguye ihinduka ry'itegeko nshinga yabazaniye ikibi igihugu cyose, yabazaniye akaga igihugu cyose, bati no, Tshisekedi ntago zakunda, Tshisekedi cira birarura. Amagambo ya Fridolin Ambongo ndayagarukaho, nyamara unyemerere tujyane ku musozi utera hamwe kamwe ku kandi kubiri kuvugwa nta na kimwe dusize inyuma. Jewe ndumungu wakamanzi uruwande ngo ikaze tujyane ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese nkuko mubimenyereye. Ngaho nyemerera duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba turebere hamwe ibikomeje kwavugwa kuri terre. Urubuga bw'imirwano ikibuga cya Curamye nyuma ke 23 yagishomirishije kuri FARDC no yongeye kwikerekeza kuri 23 bati erega nta mwana usyajya ku mugezi mwabana mwe murumva mwarwanya igihugu mukagitsinda. Igihugu si cana, igihugu ni igihugu ntagaraga fuka imvugo rimwe, igihugu ntagaraga tobero barababeshye n'ababashutse, mwaribeshye mwebwe ubwanyu mwumva yuko muzarwanya leta mukayitsinda. Impossible, ngibidashoboka. Ainya nyamara ayo 23 nayo iti barabashutse ahubwo ari mwebwe. Mu gihe dufite impamvu zumvikana turwanya leta idatanga uburenganzira ku basivile b'abanyamurenge abatutsi muri Republika ya Kongo, iyi leta tuyitsinda nkaho yambaye ingutiya mu mutwe tugakubita tutababarira. Byagenze gute? Tujye gusoma ibyanditswe cy'amakuru cyitwa Tasama RDC Info, ariko by'umwihariko tugaruka kuri operation nyirizina nkubwira uko yagenze nubwo kino kinyamakuru aricyo cyanditse. Cyagize kiti umujyi wa Baraka n'icyicaro gikuru cy'agace ka Fizi bikomeje gutuza nubwo inyeshyamba za M23 n'abafatanyabikorwa bazo babivugaho byinshi. Ni nyuma amakuru yakomereje gukwirakwira kuri les sociaux avuga ko Baraka yabaye tombe, avuga ko centre ya Fizi yabaye tombe. Amakuru nyirizina yavuzwe kenshi agaragaza neza ko agace kari kwigarurirwa na M23 gusa bikaza kugaragara neza ko atari impamo agace gateye mugenzuzi ka M23 nkuko byari byavuzwe. M23 bigaragara neza ko itigeze ibona uburyo bwo kugenzura aka karere, ahubwo bigahamywa neza ko aka karere kari mu bugenzuzi bwa FARDC y'ubwayo ari ifite uko igenzura aka gace. Ubu rero bisa naho byongeye guhinduka, bisa naho byongeye guhindura isura. FARDC itangaza yuko umujyi wa Baraka ubwawo n'ibice biwukikije ituze ari ryose FARDC na FDNB Wazalendo bari kugenzura uyu mujyi neza cyane ku isuku, ngo nta M23 bapfa kuwugezamo ibirenge boots ngaje kwigarurira. FARDC iragenzura nanone agace ka Mulima, ndaje mubwiriza operation yabo. N'izindi ngabo nyinshi ziri kugenzura uduce tw'uburengerazuba mu gice cya Mutambala mu itsinda rya Bisilocha mu gace ka Fizi hafi ya Prezelo mu itsinda rya Basiri Mukinji ni mu gace nanone ka Itombwe mu gace ka Mwenga. Dukurikije amakuru atangwa n'abantu bizewe bajya kuri batatu nuko ingabo za FARDC zirimo gukora umukandara uri munsi ya kilometero 25 uvuye kuri Prezelo neza basa nk'abari gushyira urukuta rutangira M23 ngitabona urwinjiro rubajyana nanone muri Baraka, ariko FARDC umugambi ifite ari ukwisubiza Prezelo réa stratégique, agace k'ingenzi cyane. Imbunda zakozweho, ibifaru za rutura zakozweho. Byagenze gute? Ku isaha y'isa 3 za mu gitondo tariki 7 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2026 mu gace ka Mulima batunguwe n'ibisasu biremere cyane ba M23 birumvikana, batunguwe na FARDC ndetse na FDNB babagabzeho ibitero byinshi basa naho bashaka kubahima. Ni nyuma ko M23 yari yagaragaje neza ko ifite icyizere cyo gukomeza gukabita bamanuka Mulima burya yose ntabwo ari ifitwe na M23. Igice cy'amajyepfo ashyira
burasirazuba n'igice gishyira iburengerazuba kirimo Wazalendo FDNB ndetse na FARDC ku buryo bakomeje gukoresha imbaraga zabo zishoboka zose kugira ngo baburize izi mbaraga za M23 kuba zabona uburyo bwo gutsinda cyangwa se gukora ibitero muri cya cyerekezo kigana muri kara karere ka Murima cyangwa se ubambanuka bajya muri Baraka. FARDC rero ndetse na FDNB bamaze kubona neza yuko hari igikorwa kiri gushakwa na M23 kandi M23 gamya neza ko ititeguye kwemera ako gasuzuguro nayo ikavuga ko ishaka kwigarura ako karere. Byahise bituma FARDC itegura icyo twakita comeback, kuzana imbaraga zidasanzwe. Abasirikali benshi ba FARDC batangiye gusuka ibisasu kuri M23. M23 igira ngo nutero shuma twa Wazalendo kumba bacancuro FARDC abarundi bari bipanze neza ku buryo buremereye, barasa mu gice nyirizina cya Murima bayesuye nk'amakuru aturuka ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo bivuga. Birangira hagenzurwa na FARDC ku isaha y'isa 7 za kumanywa mu buryo bwuzuye. FARDC ngirigenzura Murima, yego Murima tombe cyangwa se Murima récupéré nko FARDC ibivuga. Gusa M23 nayo nubwo yahavuye nabwo igeze igaragaza ko igiye kuvirira kongera kwisubiza ku karere, irakoresha ngo imbaraga nanone zasanzwe kugira ngo yongere isubize icyubahiro imbere ya FARDC ndetse n'abayishyigikira. Ubwo nukuvuga ngo barimo abarundi, barimo abacancuro, bakabamo ndetse na Wazalendo. Kurya aka gace ka Murima kongera gusubira mu biganza za M23. Nubwo FARDC ariko bivuga yuko yatakaje ako karere cyangwa se yatakaje izo byerekezo, M23 gakoresha nayo ibishoboka byose kugira ngo ikomeje kugira icyubahiro muri ako gace. Haravugwa impinduka nyinshi cyane kuri terrain, haravugwa uburyo bwinshi cyane bw'imirwanire. Mu FARDC iravuga ko mu kwagaba ibitero yibasiriye position eshatu ndetse ngahakiyahicira abasirikare ba M23 bajya kuri 6. Mu gihe kandi rwa M23 rutemeza ayo makuru, ahubwo rukavuga yuko rwo rwafashe ikoresho bya gisirikare bya FARDC mu gice cy'Iburasirazuba ushyira Murima, aho bafashe RPG eshatu ndetse na AK47. Ayo makuru yombi ku mpande zombi ntagagenzuwe neza ku buryo wakemeza iki cyangwa se kiriya ngo uvuge ngo ivuga na M23 nibyo byo cyangwa se ivuga na FARDC nibyo byo. Gusa ariko ikiri cyo nge nawe twemeza ni kimwe, nuko agace ka Murima kabiri mu rugamba rutoroshye. FARDC kavuga ko kwagenzura M23 bayigije inyuma nkuko bigarukaho ni iki kinyamakuru Tazama. Ku yindi ngingo ivuga inyeshyamba zatwirwaneho ngo Red Tabara na FC23 bose ngo bafatanije ingabo z'u Rwanda ngo ntibaratsinda ingabo za Repubulika za Congo ku butaka. Niko ikinyamakuru cyanditse. Bati ni ikibazo cy'ibitero bikomeye by'indege za pilote z'u Rwanda zikomeje guhungabanya mirongo y'ubwirinzi ya FARDC. Ingabo za Congo zirimo zisubira mu myanya yazo y'agateganyo mu gihe zitegereje kugenzura neza ikirere cyazo no guhindura imiterere yako gace nk'uko société civile irimo guhumuriza abaturage. Barimo kuvuga yuko ibitero bimaze iminsi biri kuba atari ibitero wavuga ngo bifite imbaraga zo ku butaka, ngahubwo ari ibitero zo mu kirere drones, indege za pilote za M23 arizo zakoze umurimo udasanzwe kuri FARDC, maze bigatuma FARDC igira uburyo budahamye bwo kugenzura ikirere. Ngarika abasirikari ba FARDC bari gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hari amakuru yabanje gutangazwa ariko adafitiwe gihamya cyanya cyo kuko FARDC itigeze isohora iryo tangazo, ariko barimo abanyamakuru ba Batubenga bari bavuze yuko ubuyobozi bukuru bwa gisirikari bwa Regiment 33 bwasabye abasirikari bose ba FARDC ndetse n'itegeko ryaturutse i Bujumbura kwa General Neva bwa FDNB ko agomba guhagarara bwuma bagafunga inguni zose guhera Murima ndetse bagareba n'uburyo basubira gufata Pwezero kuko badashaka ko M23 igera muri Baraka. Ibi ngibi byabangamira Burundi bikabangamira na Congo mu gice cya Tanganyika ndetse n'ara ya Maniema, ngo ari uburyo bwose bushoboka. Uribuka ko ku mugoro wa tariki 6 z'ukwezi kwa 7 twumvisha amakuru avuga yuko mu nzira igana muri Kindu harimo abasirikari benshi ba FARDC bamaze kwagezwa ngo barindira nzira y'ihuriro cyangwa se iriya uriya muhanda uhurijwemo n'imihanda myinshi tutse mu bice bitandukanye vyerekeza epfo kugira ngo bakumire M23 kwita kinjira mu zindi ntara. Ni nako rero bavuze ko n'izindi access zose batagomba kwemera ko M23 yongera gutera imbere, bagomba kurinda n'imbaraga zose maze ugasuzuma M23. Niyo mpamvu bivuga yuko ngo utu duce twose FARDC ijye kunya ngo kwikorera utuntu twayo ikagaragaza neza ko ari igisirikari cy'imbaraga, igisirikari cy'igihugu apana inyeshyamba, ahubwo igisirikari gishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo, igisirikari cyawe byose kugira ngo gitsinde iyi ntambara
kigomba no kugaragaza cyane cyane ubwo budasa ku mirongo y'imbere ku rugamba, apana gutsinda gusa ahubwo no kugarura uduce twose twigaruriwe na M23. Ikaba ariyo ntego nyamukuru FARDC igomba kugenderaho, apana ngo kudigadiga batinya M23. Ibyo ngibyo ngo bigomba gusigara inyuma, bagakomeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, batsinda urwo rugamba mu buryo bw'imbaraga. Hanyuma rero dukomeje n'amakuru yiri kuvugwa, abakomeza bagira bati nkuko societe civile ibivuga, ingabo za Kongo zikomeje kwimakaza umutekano wo kurinda no kurengera abaturage, nkuko bigaragazwa n'ingendo zagaragaye ku rugamba mu mujyi wa Baraka no mu gace ka Fizi, nkuko bivugwa n'umurwanashyaka wo mu mutwe w'abaturage bo muri ako gace cyangwa se muri societe civile. Bavuze yuko FARDC yakomeje kwimura ibikoresho byinshi n'abasirikari mu bice bitandukanye bya Baraka, Fizi, kugira ngo bakumire nyine M23. Ibyo twitumaze kubivugaho ko ubwo buryo burimo gukorwa cyane cyane bakoresheje amayeri yo gucunga neza imirongo umwanzi yanyuramo, kugira ngo badaha urwaho umwanzi akabinjirana akabasanga muri Baraka indani ndetse no mu tundi turere. Ari niyo mpamvu bongeye gukusanya ibikoresho bya gisirikari, abasirikari benshi ba FARDC bakajya ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo bahangane bikomeye na M23. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye neza ko FARDC irimo guteganya gukomeza urugamba umutsi w'intambara, apana gutsinda gusa, ahubwo bagomba gukomeza ndetse kugira ngo bahaye isomo M23 ku buryo bw'imena cyangwa ku buryo budasanzwe. Bakomeza bagira bati umuryango umwe wa societe civile uri gutera inkunga President Tshisekedi kugira ngo haboneke igisubizo cyihutirwa mbere yuko bitinda. Kuri uyu muryango hazaza hicyahoze Ali Katanga Nkuru ndetse na Republika yose bizaterwa n'iherezo ry'imijyi ya Baraka na Fizi. Uyu muryango w'abaturage urasaba abayobozi ba politiki n'igisirikare gukoresha ibishoboka byose kugira ngo haboneke igisubizo ku makosa yagaragaye ahariho hose. Muri make, societe civile yo muri kara karere iravuga iti if you are lazy, niba mubaye abanebwe, if you haven't power, niba mudafite imbaraga, maze Fizi na Baraka zikavamo, muhebe Lubumbashi, muhebe Katanga, muhebe Kindu, Grand Katanga yose yarahita itakara. M23 nayo ibizi neza, ndetse Colonel Nangaye Bello yarangije kwemeza yuko urugamba rwerekeje mu gice cya Kalemi ndetse na Kindu ariho bashyize umutima ngo bajye kwigarurira, kandi abo ni mu ntara ya Tanganyika ndetse na Maniema. Ubwibyo rero nabo bazi neza ko urugamba rwo gutsinda Fizi na Baraka ariko rugamba rwa nyuma rwo kwigarurira ibice bindi byose bisigaye. Hanyuma Fizi na Baraka mugenda none M23 baba yikubitiyemo bakayambura uduce twose irimo, bakongera kwizamukana n'ubundi birabisubira udubi. M23 iraba yarishimye by'akanya gato itaratsinda, ari nacyo rero FARDC ibwirwa na societe civile ngo bakore ibishoboka byose, bakoresha imbaraga zose zikomeye, barebe yuko bakigarurira utwo duce twose, cyangwa se bakoresha uburyo bwose bw'imbaraga bakareba ko izi nzira bataza kuzihomberamo ku rwego ruremereye, cyangwa se bataza kuburira no icyo bari bariyemeje. Urugero, societe civile avuga iti twebwe tukomeza kuba amakuru yo ku mirongo y'imbere duhabwa n'abaturage, namwe ariko Kongo abanyapolitiki basirikari mutanga ibishoboka byose ku basirikari kugira ngo hirindwe amakosa tuzi yamaze iminsi arimo gukorwa. Amakosa yakozwe cyane yatumye M23 ifata uduce twinshi, nk'ubu tuba twararangije gufata Minembwe, none dore amakosa mwakoze cyangwa se yakozwe nk'igisirikari. Mutanga ibikoresho byose bifatika kugira ngo ayo makosa yirindwe, hanyuma urugamba rukomeze, insinzi tube tuyifite mu biganza. Ibi ngibi bigasa nk'aho ari byo hamagarira leta ya Kongo gukora bihuse kugira ngo batsinde M23. Societe civile bavuga yuko badakwiriye gukengeshanya cyangwa se gutindiganya gutanga ibishoboka byose ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo FARDC, FDNB, Wazalendo bishyure cyangwa se batanga igisubizo cya nyacyo cya gisirikari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ari nazo bavuga yuko bikwiriye, ari nabyo byavamo igisubizo cyiza cyane mu miterere y'iyi ntambara, cyangwa se cyavamo igisubizo cyiza cyane ku kurwanya uru rugamba ndetse no kurutsinda. Kurwana ni kimwe, gutsinda ni ikindi. FARDC yirinda amakosa ngo izatsinde intambara. Hanyuma rero tukivuga kuri ibyo ngibyo bya FARDC ndetse na Wazalendo, societe civile isabira inkunga. Ku rundi ruhande
imidugudu 3 yo muri Minembwe yafashwe na FARDC yongeye kuri Koroza. M23 ntabwo yemera ko ari umudugudu yatakaje. FARDC nayo iravuga iti barababeshye. None se twe turimo kuvuga ibyo tutakoze. Twarabikoze twabambuye imidugudu. Uno muturimo kwagenzura urugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo mu cyerekezo cya Fizi ruri mu biganza bya FARDC, ahubwo mwebwe ntimuzi bizarizo. Byagenze gute? Byavuzwe gute? Radio Okapi yagize iti ingabo za Kongo zemeje ko zongeye gufata imidugudu 3 mu gace ka Fizi, uduce twahoze twari twigaruriwe n'inyeshyamba za Twirwaneho. Iyi ntambwe ni ingaruka z'imirwano yabereye muri ako gace hagati ya FARDC na Twirwaneho bashyigikiwe n'abafatanyabikorwa babo mu duce twinshi dukikije Minembwe kuri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko Radio Okapi komeza bivuga bati muri icyo gihe kandi cyangwa se muri icyo gihe kandi ingabo zatangaje ko zivuye zavanye ingabo za M23 cyangwa se M23 ku butaka, nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa Operation Sokora kabiri muri Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Regan Mbuyi. Imidugudu yongeye kwigarurirwa na FARDC ni Kashamata, Wihene na Kimete. Yasobanuye ko muri iyo mirwano inyeshyamba zatiwe gusubira inyuma zerekeza Rugezi ndetse nabigaragara mu majyepfo ya Minembwe. Uyu mupolisi yemeje cyangwa umusikari yemeje ko FARDC komeje kwiyemeza kugarura ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose, n'ivyo bice byafashwe na M23 batagomba komeza kwemera ko M23 bikoreramo, bagomba koresha imbaraga zose bishoboka M23 gakurwamo zihuse cyane. Ibi byemejwe na Vice Guverneur wa Kivu y'Amajyepfo Jacques Elakano mu nama y'umutekano yabereye kuri wa mbere Uvira. Yahakanye ibihuha bivuga ko Baraka yabaye yarageze mu maboko ya M23. Asaba abaturage gutuza no gukomeza ibikorwa zabo mu mahoro, kuko FARDC ngo n'abambari bayo bari maso kujya bakora ibishoboka byose batange amahoro. Ibi byemejwe mu gihe amakuru menshi atuka hirya no hino bivuga yuko mu gihe hafatwaga Mikenge byabaye urufunguzo rwo gufata agace ka Prezelo, byarwanyi ba M23 batazira u Rwanda kimwe n'abarwanyi ba Twirwaneho. Mu mirwano yo mu mpera z'icyumweru umuyobozi w'akarere ka Fizi yamaganye ihohoterwa ry'ikirere cya Congo n'indege zijya pilote bavuga ko zituruka mu Rwanda, bakavuga ko ikirere cyabo cyinjiriwe n'indege zijya pilote ngo z'u Rwanda, bakazamagana rero bavuga yuko ibikorwa ari uguhenga ku burenganzira bwa Congo, ubusugire bw'igihugu cya Congo, ndetse bakavuga ko ari no kurenga ku mahame ya Washington. Tuvuye kuri ibyo ngibyo rero uko biri gutangazwa, tuze kuri ibi ngibi. Muri Walikale naho ni kocokoco piku urugamba habe ngo rwaharangira cyangwa se inambara yahagarara, ahubwo isaha ku yindi haravugwa umurwano utoroshye, haravugwa ihangana rikomeye, abarwana ni benshi mu buryo bukomeye kandi butunguranye. Utigute cyema kuri tukesha inkuru kitwa twate bati kwa kabiri tekindwi Nyakanga icuze byagarutse imijenje mu gace ka Bana Kindi muri groupement ya Kishimba muri teritwari ya Walikale. Umunsi umwe nyuma y'imirwano hagati y'inyeshyamba za FC23 n'ingabo za Republika ya Congo FARDC sikiwe na Wazalendo barwaniye muri kara gace ngivumbi ratumuka we. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, imirwano yatangiye kuwa mbere tariki 6 Nyakanga ahagana saa 11 za mu gitondo, ubwo inyeshyamba za FC23 zaturutse Malemo mu gace ka Bashali Mokoto muri Masisi zigaba igitero ku birindiro za FARDC na Wazalendo muri Mijenje. Nego iki gitero kwari kwirukana ingabo za FARDC muri ako gace k'ingenzi ngo agaruke M23. Aka gace ka Mijenje nibutse ko kigeze kubamo M23 by'igihe kinini, imaze iminsi mikeya cyane ari kavuye nko, ndetse byongera kugaragaza neza ko bakinyotewe no gusubira muri opposition cyangwa se muri kara gace, na cyane cyane ko gafungurira amarembo M23 kwinjira muri Walikale. Nanone tetwali bifuza gukoreramo ibikorwa bya gisirikari, nubwo Wazalendo na FARDC bababereye ibamba bati olingate mu byange cyangwa se mu byemere muje kutugabaho urugamba cyangwa se igitero, muje muza mwikwije aka gace ntagaraga gupfa kuza kurwaniramo mu buryo bwose mwiboneye, barababeshye we bana badanganya. Hanyuma bakomeza bagira bati mu gihe cy'amasaha menshi ibisasu bikomeye byaturutse ku ntwaro zikomeye n'izoroheje zahungabanije ako gace, bituma abaturage bagira ubwoba. Guhanahana amasasu byakomeje kugeza nimugoroba, bitera ubwoba mu midugudu myinshi ikikije ako gace, cyane cyane muri Mpeti ndetse na Nzanganano, aho abaturage benshi batinyaga ko imirwano yakwirakwira. Bamwe bafite umutima woroshye bagahita bihungira hakiri kare, ati nta wamenya timo kubona ibintu bikomeje kuba bitane, aho bishobora kwerekana ntago tuhazi, reka turebe aho twahungira iyi mirwano. Ubwo birangiye nyine bamwe mu baturage bavuye mu zabo barahunga, bahungurwa urugamba rukomeje kuba agatera nzamba muri Kivu y'Amajyaruguru.
hama rero nkuko bigarukaho nanone ku rundi ruhande FARDC ivuga yuko itazemera ayo M23 gutera kabiri nkuko amakuru amwe bivuga ingabo za FARDC zifashijwe na Wazalendo zashoboye gukumira icyo gitero mbere yo kwirukana abagavye igitero inyeshyamba zisubira inyuma zijya Imalemo aho zisanzwe ziri ndetse naho zaturutse zigaba cy'ikintu gitero bisa nkaho FARDC yabaruje imbaraga ndetse n'uburyo bwo kurwana maze M23 nyine baririmba urwo babonye barirukanka basubizwa inyuma muri ako gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Izi ntambara zigaragaza nanone umutekano muke ukomeje kugaragara mu turere duhana imbibi n'agace ka Walikale na Masisi, imirwano hagati ya M23 na FARDC Wazalendo yakomeje gufata indi ntera ndetse bikaba bigaragaza neza cyane ko mu gihe haba atagize igikorwa izi ntambara zitazapfa guhagarara ahubwo zizakomeza mu buryo bwuzuye, zizaba intambara zidasanzwe zikomeza kwibasira akarere kose muri rusange. Ibi rero ntabwo wakemeza yuko ari akantu koroshye ahubwo ni ikibazo gikomeye, sibyo? Ritele nimba abantu bakomeje guhangana hasi hejuru piku koco bivuze yuko nyine abaturage benshi bashobora kubizira, ariko kandi kavuga yuko habayeho uwarangara ya FARDC cyangwa se M23 cyo kurangira agace yarafite bakamwambuye kakajyamo nyine abaho yarahanganye nabo. Angango FARDC igomba kuba maso cyane ikaza kwirinda ko M23 ibakubitira hale binzega bikaza kwibana isereri. Yitwa Fridolin Ambongo, uyu akaba ari umusenyeri wo muri Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanjye ngo musenyeri ni Cardinal Fridolin Ambongo aremeza yuko gukunda igihugu cya Repubulika ya Kongo bijyanirana cyane cyane no kureba bitagenda neza bikamaganwa. Yagize ati mu magambo ye, niba hari umuntu ukunda iki gihugu cya Kongo ni twebwe abepiskopi banyu, ntabwo ari abanyapolitiki bakurikirana inyungu zabo bwite bakoresheje izina ryanyu. Ashikariza abakwe b'idini kwitonda cyane mu gihe bamagana Senko kuko avuga yuko bo ubwabo aba basenyeri cyangwa se abayoboke ba Kiliziya Gatolika bashyize imbere inyungu z'abene gihugu kuruta abanyapolitiki ngo bishyire imbere inyungu zabo. Niyo mpamvu ahamagarira rubanda kwita cyane cyane ku mpamagaro wa Kiliziya Gatolika w'irisihamwe ry'aba episkopi aribo Senko ndetse na ECC. Avuga yuko bakunze igihugu cyabo cyane kandi bifuza ko cyagira amahoro. Bati none baturage mwebwe murakomeza kujijishwa na Tshisekedi Chilombo n'ubutegetsi bwe, mwibwire ko aribo bakunze kino gihugu? Wapi, nepa jamais. Ahubwo ni twebwe abakardinali abasenyeri dushinzwe kureberera abaturage nta yindi nyungu tubifitemo usibye urukundo dukunda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe minsi ishize Tshisekedi Chilombo yiyamye abasenyeri ndetse binagaragaza neza cyane ko ngo baba baratangiye guhita mu ruhande rwa politiki aho komeza gukora ibikorwa by'iyobokamana. Byahise bituma rero Kongo isa naho ibamaganira kure abasenyeri bashinjwa cyane cyane gukora ibikorwa ngo bitanyuze mu mucyo. Bibutse yuko mu minsi gusa ibiri turimo FARDC iri kurwana muri Kongo, Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi wagize gutya atumira Senko ACC ndetse n'abandi banyapolitiki atavuga n'umutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo baganire ku cyiza cyo kuyoboka ibiganiro apana guhangana, ngo mu guhangana kwabo nta kizima bazabonamo ndetse ntibazabonamo insinzi keretse gusa nimashyira hamwe bakita ngo ku bibazo byabo basangiye ndetse no kubishakira igisubizo, ngo nibyo bizatuma Kongo ibasha kubona amahoro. Kongo niyo zahita ibona icyo yarwaniye by'igihe kinini, ngo kubwiza abaturage bakwiriye kuzumva neza, bakwiriye kuzumva vuba yuko ari inshingano zabo kurinda ubumwe bw'igihugu ndetse no guharanira kujya ku meza y'ibiganiro by'umwihariko abanyapolitike ndetse n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika n'abanyamadini batandukanye batavuga n'umwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo harebwe uburyo ngo bakemura ibibazo byo kutumvikana binyuze mu buryo bw'ibiganiro. Evariste Ndayishimiye mwibutse ko ari we wayoboye ibi biganiro ndetse akaba yarabaye uwo kongera guhuza leta ya Kongo nk'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, ariko kandi nanone nk'inshuti ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wanavuga yuko Kongo ifite ikibazo n'abarundi bafite ikibazo kuko ngo nabavandimwe nababanyi nabaturanyi, ubwo ibyo ni ngombwa kubafasha guhangana n'ibibazo byose barimo kugira ngo amahoro bashaka abakongomani anabira amahoro igihugu cy'u Burundi, cyane cyane ko bavuga yuko basangiye umwanzi ngari we Rwanda rufasha M23 ku ruhande rwa Kongo rugafasha na Red Tabara ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. None nge nabo turibaza utubazo dutatu. FARDC koko yagenzuye Murema ndetse igiye komeza ifate Prezelo ivanemo na Minembwe yose. Burya M23 yarayobewe ntiyamenya neza ko FARDC yongeye kubona imbaraga za gisirikari. Bigiye kurangira M23 itsinzwe runo rugamba nyuma guhitirwa muri ibi byerekezo bitandukanye nkuko FARDC ibigarukaho.
none se ubwo nimba ariko bimeze M23 iraza gukomeza nayo irwane urwandanze mu gihe yaba imaze gutsindwa, cyangwa koko iraza kurure ku rugamba ivuga iti twari twaribeshye cyane, burya nta utsinda leta, leta ni imvyeyi, leta ni nyembaraga, umwana usuzuguye umuvyeyi arakubitwa, umwana usuzuguye umuvyeyi nta kindi abona usibye igihombo gusa. Twitega iki muri ibyo ngizo? Baravuze ngo A nge nti B undi ati C, ariko nyamuri ibyo byose ntabwo ndi kubona neza icyanyacyo. Iminsi iri imbere izaduha igisubizo kikwiriye, tumenye neza ngo ibijya mbere ni ibiki, tumenye imbere ku rugamba muri diplomasi ndetse n'uburyo bwo kurangiza aya matati, aya makimbirane muri Republika ya Congo. Ndagushimiye kuri inshuti nziza, komeze kugira ibihe byiza, amahoro imigisha n'amahirwe bibe kuri wowe. Shalom, ube amahoro kandi ugubwe neza.